Dobuwe ba dognata phokele titio aso mo tikba Mutraw boko aderki takasolo tigna kuba o kya email weda KNU Mutraw news ni lo with asu okodogna bariki tablu Goni hana la ugi dobuwe ba dogna phoko ade tiniya ida kasolo bugudi tinya do duna huba dobuwe ba dogna rat phani no ba khawada dot tadu aksoni lo KNU Mutraw rakso la yudisi hu to kiro kisikini la Mutraw kori tuge ya hokwa bu khablo la biyo tushkhora ta auto tuta pota lo la sukha sagato khuni kinyo dogli da tu plate tumundo phani lo dot trasoni lo la Mutraw kori dwelo kosa puni tadu kera weda agate lo kosa khela kla la sagato keke Akhoni bitinya wada phela judisi khuda kiro kisikini ani go kho khwinari sagatoni kinyo dogli da tu plate tumundo la tiki yesu do phola tiri tiri phani nulo khawada piyo tu phe wimo de blo do dini kho to pu phe lo kho senari sagatoni wetini lo do kha do weda de blo phe to isu de blo do bitinya wada la tini kho da de ki blo le ni piyo tu ti weda ki ga do ba du weda thagani lo Dodini atoni phela yu tisiki to kiro kisikini ani go kho na disi ni yesi asagatoni no kinyo dogli atu ple tumudo awade phani lo do kha ga do da biyo tu phe kse te ple te gle pu do blo do biyo tu ba do ya taga do phe go kho disi na disi khomni asagatoni ni lo kha ga do da phe wicha to wo pu do blo dodini atoni magdo da phe halo kho na disi amni lucia asagatoni mo no awade phani lo kha ga do da phe we mudo which han abosed blog do akhoni tini khone tadi te blog ni biyo tu pani tiweda khi ga do ba do weda de gani lo do ani ni phe la ju thaweda disi te to khiro kisikini ani ha kho tenari de kho sagatoni kinyo dogli da tu plate mudo phe lui tigle apu ni awete pha nulo khagdo phe biyo phe ni de blo do phe ha lo kho tenari sagatoni nulo khagdo weda phe na kunla to wa khilo de blo Dodini atoni dini kho phe halo kho January asagatoni nulo khagado weda phe me pokhi the wo kilo de blog do akhoni dini kho ni da di se blog le ni biyo tu ti weda khi ga do ba do we se ga ni la no lela ni akhoni dwelo ko sa bu ni sa weda la yu di si de to di si khi to do si te to bu ni no da du ke weda la gnya dog le tu ple tu mu do do biyo tu be se khele ni kho blog do biyo tu de ka ni ti we khu ga do ba do weda ye ga ni lo Dodini atoni labuto kosa puni tadu kero sikowe akhuni phela yu diside to kiro kisikini ani halokho khunari asagatoni mono gnya dogli atu ple tumudo nulo khabi yotu phe two model to make it blo dobyo tiwe khiga baduwega magdoda phela yu disiki to kiro kisikini ani go kho anari disinwi mini asagatoni KNL nulo khagado biyo tu phe walu tigler blo do magdo da pena disi de kho asagatoni nulo khagdo we biyo tu phe madaklo atropu de blog do biyo tu atu de khu ba do daga akhoni tini khoni da du khi blog le ni biyo tu ti we daga do atu de khu ba do daga ni lo akhoni buto ko sa hakwa pu khi to atropu da du ni ke wa da the blog do biyo tu ti we da Tega do badu da tega ni lo no do dini atoni la lu to ko sa pu do pa si ko ni biyo ti ti phani ko ro si ko ata o do nu la hiwe da clear bita bo khuni ta du ke ro si ko we basa ni biyo ti ta ti da pa do ta ba do ba thi ni ta ma lo ti lo se o dini di ba no la ta ni khuni Mutraw kori ko sa the bi le apu ni ta du ke ro da community lo no sa ra la UDC de to ri le disi te to bu do ko sa the bi le Apuni da du kera kila ni weda de city blo do biyo tu de pati weda de city ga do ba do we khoga do mi la kinyo dogli da tu ple tu mu do do pa ni ta ba do ba thi do we ba gi ni awe ni mi weda de ni ba de ni Mutraw kori ta ma no ma kha ba kha weda do ta ma ata do ta du agi klo pa ni lo no ta ke so le de ni la bu gi ti nya weda do pu ba do na da phu ni weda pu lo no ma ba do na da phu ko wa de ba Mutraw bori ki w